Aserija. Ovo je benkovački Stonehenge. Što bi rekli, ovo ti je benkovački Stonehenge, ko onaj u Engleskoj. Tu se nalazimo na ovom arheološkom nalazištu. Nažalost, bili put nas vodi ovdje. To je mana Balkana. Vidimo to velebno izdanje, to je predivno. To su ogromne zidine. Ogromno kamenje, ni meni nije jasno kako su mogli ovako veliko kamenje dizati. To je pitanje, isto kao u Egiptu na piramidama, kako su mogli ovako veliko kamenje dizati. To mi stvarno nije jasno. Pitanje, isto kao u egipatskim piramidama. Kako su mogli ovako veliko kamenje dizati ovako? To je stvarno u to vrijeme nejasno, bez ikakvih strojeva. To je velika zagonetka. Velika zagonetka, kako su ovako veliko kamenje podizali u to vrijeme bez ikakvih strojeva. Great mystery. Ogromno kamenje, to su ogromne kamene gromade. Velebno izdanje i to je taj benkovački Stonehenge. To je taj benkovački Stonehenge. I problem Balkana što tu vodi bili put. Moglo bi se tu nešto za turizam napraviti. Jer to je stvarno toliko staro, to je tako staro izdanje da bi turisti bili oduševljeni. Turisti bi bili prisretni i oduševljeni. Naravno da je ovo i prilazni put poravnat. Ali ova prilazna cesta je bijela i neravna. Ovdje imamo dobar plato. Naravno, evo Balkan. Stojadin bez tablica, godina 2015. Jesmo u Europi, ali Stojadin bez tablica piči tuda umjesto autobus pun turista. Iako je godina 2015. i mi smo u Europi, evo, ovo je tipično balkansko vozilo, Stojadin bez vozila, Stojadin bez tablica. Tek sam se probudio, rano mi je. Stojadin bez tablica piči ti putem umjesto autobus pun turista. To je taj bijeli put koji je iskrivljen i neravan. Nije baš za novi skupi autobus pun turista. Nećemo tako naprijed, tako se nećemo turizmom baviti. Uglavnom ima perspektive, ima mogućnosti, ima. Sad ostaje ideja, kreacija i investicija. Znači, zatvoriti materijalnu financijsku konstrukciju, napraviti tu prilazni put, asfaltiran, da novi skupi autobus pun turista može lijepo prići. I ovdje imamo predivan plato, gdje se može napraviti ogroman parking za autobuse. Znači, sve je tu, samo nema dobre volje. Sve je tu, samo nema dobre volje. Možda da je napraviti koji je elaborat i poslati ga u Europsku uniju, možda bi Europska unija čak to financirala s obzirom na starost ovog benkovačkog Stonehengea. Eto, to je taj benkovački Stonehenge. Predivno, velebno izdanje, ali ulaganje, uređenje
malo bodova za ulaganje i uređenje, kreaciju, ideje, marketing, pogotovo marketing. Malo bodova, jako malo bodova, šteta. Neko drugi bi to jako lijepo napravio. A mi Balkanci, nažalost, ne. Šteta. Tako je to na budovitom Balkanu.